käib. See on Kalle lemmiklaul. Ja tõi see on hea laul. Spekter vist. Kalle lemmiklaul minu arust. Kalle lemmiklaul Spekter, aga ma ei tea, kas see on Spekter. See asub Peided. Nii hea laul. Kalle teab ikka head... laulu välja. Miia tuleb ka varsti. Okei. Pitu käi! Jaa! Put your hands up. Alan Walker. Let's go. Tuli ka. Let's go! The kick is about to start! Let's go! Party, party! Kuulge! Kleana, üks näes, nii ei tule välja. Kolming on ju, pidu käib, Alan Walker. Võiti tule laivi. Jaa, pead üles, võit. Let's go. Party. Minu käib reis. Kalle, ma ootan, kuni Kalle lemmiklaul Spekter tuleb. Tere küll, mis toimub? Pidu käib, mis mõttes, mis toimub? Pidu toimub. Alan Walker. Allan kõndja. Ma näen mind tapp välja. Siin käib vanad inimesed. See on nii tapp. Panen tantsu kõik koos. Kas see Kalle oli siis tal kommes? Kalle ei olnud sisse. Vai, Kalle, pidu käib. Go! Pidus või? Terve öö! Vai, Kalle! Kus õlu on? Kus keefir on? Kõik kadusid! Miks te nii viis panite? Asina. Siin on Kalle lemmiklaul ju. Tön. Abi, et. No. Let's go hands up. Kalle karjub ka.
Put your hands up! Miks sa liivi panid? Mul laiv ei töötanud millegi pärast. Pidu käib! Pidu käib! Kuule, meie peaks seal olema ju. Mida? Meie peaks seal olema ju. Jaa, ma ei saa aru, miks mina ei saa. Ollega, kus pidutseda oleks lõbus. Eks ole. Put your hands up, Kalle. Kalle, käed üles. Kalle, käed üles, pidu käib! Pidu käib! Jõu, mingi pidu ju! Kus see toimub? See on nagu... Kus see toimub? Mis linnas? Oi, siin! Lauluväljakul. Äge. Da. Tim, kas sa oled pedofiil? Mida? Olge vaikne. Bravo mulle! Ma olen veel ise... Gabriella, su lemmiklaul. Ma olen ise nagu laps praegu. Siim, rahu maha, on maha, Siim. Gabriella! See on lauluväljakul. Jaa. Ja, väga hea laul. Tšau, Gabriel. Ma ei ole nii Gabriel. Okei, ma lähen ära, okei. Davai, poka. Davai, teatri. See oli küll pedofiilne materjal. Ta on mingi 45 aastane. Mida? Ta on mingi 45 aastane see Siim. Too jah, pede. Täna õhtul läheb Kalle lõbusaks, otsib paar naist seal tava pealt ja Ta läheb peoks täna. paneb taha neile. Sulle äkki või? Tere, sõbrad! Tere, Kalle! Jou, Kalle! Tere! Kuidas sa oled mulle ka äkki ühe roosikese või? Ei, ma ei saa, ma Enne mulle ka väike nunnu roosike. Jou, davai, käed Jaa, üles. teie peale mingi rahakulud. Käed üles. Käed ülesse. Palun, Keiti. Aitäh, kallike sugulane. Sina palun mingi tšokkaano. Mulle ka jah. Aitäh. Thank you for the roses. Oi, Matu, kuule, meile ka nüüd jaga neid natuke. Olen võrdne meile. Matukene. Üks sõbend oli laivi. Mida vittu? Joo, pidu käib ju. Aga mida sa ütled mulle niimoodi? Sa ei ole mind näinud, sa ei ole sushi näinud tegevusest. Gabriella, söö enda jäätis ära. Ei, mul hakkas sellest kõht valutama, mingi Veronika pani mingi narki sinna. Sa ei ole Veronika läheb. Kuule, siin küll see on halb midagi suurt pole Matu. Tere, kes see vana on? Mängid ikka veel laua välja. Tiit ka teed. Pidu käib. Meil käib siin vibe. Kõik koos libeme. Mis see Miia ütleski kohe tuleb? Oi, see punktika tuli siia. Kes punktika? Sa ei mäleta või? Oota, mis ma vaatan.
Tonde, ei olegi. Gabriel, aitäh rooside eest. Ma ei kuulnud, see on Gabriel rääkinud, ma ei tea Gabrieli häälega. Kuule midagi. oi, see vana tuli siia. Kes see vana Roger või? Ma ei tea, võib-olla see, ma ei tea. Kalle, tšau. Ma kirjutasin jõu talle. Hello, Kalle. Jõu. Mitu käib, let's go. Meil käib siin vaid. Täna õhtul käib selline... Kust ta nii lähedale sai lavale? Läks ju. Kalle on häkker, noh. Kus ei märganud? Mingi käärja fänn on siin ju, mingi soomlane. Kalle jookse lava peale. Props. Nippude pilli lava peal. Ega mingi isa seal mul ju. Gabriele Taidu ja mu isa seal. Ja. Kus see Tiit teed? Gabriele, rahune maha nüüd. Ei oota. Aga minu peal rahuneda maha. Sinuni veel jõuab. Ja minuni jõuab. Jaa. Parki, slei! Slei! Saada mulle ka slei. Ma tahan koine, slei. Oi, thank you, slei, hästi. Kahjuks koine pole, aga no ma niikuinii ei annaks midagi. Kalle saab rikkaks kohe ju. Jaa, Kalle hakkab miljonääriks, ostab endale keetrit poest. Ja varsti ta on ETV-s, et... Oh joo, ETV-s. Ja varsti pühapäeval on ka Keroniga ka ju, kui Keron tuleb pühapäeval. Oota, kas Kalle läheb pühapäeval sinna Tammsaarele? Mida? Davai, läheme ka sinna või? Ma ei tea. Kus see Liia on? Jõu käib meie päris hea laulja, see on meie laulja. I know I'm not alone. Kalle, käed üles. Not alone. Millist lei laul? Gabriele, sa oled kodus või? No ei, ma arvan küll. Ma küsin, kas sa oled seal. Jõu käib. Kus on see mask on? Aja, anna mulle see. Paneks see laulu nagu terve päev tantsu. Praegu tantsin ka. Karbullapis. Ma olen väga peda. Kus Miia on? Noh, ta pidi tulema. Oh, kus ma nii palju roose sain, vat. Näita mind. No ja mida Saatis mulle nii palju. Hästi küll. Gabriella saatis mulle 12 tükki. Millal? Jah. Millalgi. Ma tantsisin, ma ei märganud. Jõu, DJ Raido tuli. Ja DJ Raidur. Jane, tšau Jane. No, I'm not alone. I miss you all together. I know I'm not alone. Oh, I'm not alone. Where did I come? Kuule, see tüdruk jälle kirjutab mulle.
oi pere. kus see Miia nüüd on, noh? Oh my god, Miia ei tulegi. Ma saadan Kallele selle kauboi selle saame. oi jah. Oi jah. Kes see vana on? Vana siin on, kes see vana on? Matu Viiking Tähelepanu vaja. Lege. Kuule Matu, mine minema. Sul ikka veel mängib videomängi. Mine minema. Laivi, Miia, tule, noh. Kalle kohe laseb. Tuli või? Hands up! Hands up, tere hästi. Alles algab. Gabrielle pidu alles algab. Kus see Miia on? Tule laivi, mida sa kardjud siin, tule lihtsalt laivi. Võtsin ära selle. Kas pidu ei olnud? Täna algab pidu ja õhtuni käime. Kalle vist täiega naudib seda, et ennast Kalle mütsi peale kindlasti naudib seda uni. Spekter tuleb, ta hakkab tantsima. Spekter on ta lemmiklaul. Tahaks näha, kuidas ta tantsib. Täpselt. Praegu ka tantsib ju. Oh, Tiit! Tšau, Tiit! Et sa läinud on? Või no ma ei tea, et meil sipleb seal. Niku sul kurbumbe. Jaa. Ma igatsesin sind juba. Tiidu Maffia on tagasi, let's go! Kus teed? Hurraa! Tiidu Maffia tuli kutid. Eks ole. Tuleb juurde. Las teed tuleb ka teisele tubale. Vaadake, et lõuga ei saa. Tiidu Maffia kohe tuleb. Jah, ma näitan sind kohe. Mis Kalle teeb? Ja me ei muretsegi. Ja mees, me ei muretse, ära muretse. Ta on kasti suu. Norm, Okei. vaata, et Joko sul püksi Jobi. Mul on ka jobi vahepeal püksis. Hakka Kallet followma. Mis sa Kallet siis? 18 tuleb meil. Jobi Tiit. Tiit, ega sa ei jobista praegu? No ma ei tea, ta proovib just, ta valmistub ette. 10%. Pane lahedamalt siis. No, loll oled või? Veronika. Kalle ikka, noh, sellel on mõnu parim päev ja. Nüüd võtub paade, ise kadus. Hands up.
Keiti ära läks. see on see. Kalle ka hüppab vist. Kalle hüppabki ju. Tunned, et mu käsi liigub? Tunned või? ei, ma tunnen, kuidas su aju hakkab minema lendama. mida see siin teeb? Jälle see R-A. ei tea või? Oh my gosh, ta käib pea sealt muudest. kuidas pea sa meie kooli jaa. no nüüd on 6 feet, kuule, pidu alles algab. Viitsi. I throw my hands up in the air sometimes. Jaa, pidusid. Kus on 1 miljonist kaotasin alati ei juhti. It's a dynamite. Oh my god, Kalle.
boys and girls, I have a very special guest with me here tonight. So please welcome Robin Pakala. How are you guys feeling over here tonight? If there are any friends, this is for you.
memories from that tour. It's called Tired. I bet you know this. Your eyes, I feel so helpless inside. There's no way to hide. Just the look in your eyes. If you know the song, sing it.
have another special guest here with me today. Please welcome to the stage, Kalia!
su Kalle. 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 Kui ma saadan sulle 2 roosi, kas saad nende kissima? Ei. Ärme Kalle. Kaarel, mis kontekst on? Oota, ma tahan proovida, kas... Tule selja... Ei, teist. Selja väga tuli. Mida poista selja? Mida poista? Kalle. Trauma nüüd, jah? Kalle, kas sa kuuled mind? Selle häält teeb pärast. Iga inimene võib öelda mina. Kalle, kas sa kuuled mind? Ma ei kuule, mis sa räägid. See oli sina ka. See ole ära. Pane. Ma ei ole. It's not
setting sun. She went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, don't you worry, What an incredible energy that's been here tonight. Let's keep this going. Here we go. If you're ready to jump on me, I want to see everybody from the left to the right, from the back. Jump and run. Tell me, are you with me? 1, 2, everybody jump. Ladies and gentlemen, please welcome back to the stage, the one and only Steve Aoki! She made me cry and dance, so in the air, the lady moving like a small.
3, 2, 1, let's go! Estonia, make some noise! Everyone give some love to my boy, Alan Walker! One more time now! Are you ready for some brand new Alan Walker, Steve Aoki music? An angel, I'm so lonely, falling through the dark. An angel, 'cause it feels like it's living in your
Let's leave the world behind. Take me from the left to the dark side. Wait, don't even let me on the dark side. See it, let's feel it. While we're still young and fearless, let go of the light, fall into the dark side. To the dark side. To the dark side. As black as diamonds, we're in the dark of touch. Don't wait for Jesus, so cut it down. That's just the way for life. I see it, and no pain can feel. No secrets worth giving. So hold me like I'm dreaming. Take me to the dark side. Don't let me on the dark side. I see it, let's feel it. It's just like I'm feeling. Let go of the light, to the dark side. Coming. How are you feeling right now? I have another special guest with me here tonight. It's my last guest. And it's a true honor to have him here with me. This man needs some introduction. You know who he is. Please welcome Tommy Cash. Macchiato, macchiato, por favore. Por favore. Espresso macchiato con me. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Mi like to fly private.
money numeroso. Ahora cola de coco. That's why I'm sweating like a free. Life is like spaghetti. It's hard to the mente. No stress, no stress. It's gonna be a stress. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato. Por favore, espresso macchiato. Espresso macchiato. Ladies and gentlemen, girls and girls, please make some noise for the one and only Tommy Cash. Take skålar, våra vakningar! To my life, did you feel? And all the stars, you fade away. Afraid of aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? We were imaginary. Where are you now?
A few years ago, I had a chance to come here to Estonia and film a music video for my song Faded. And never did I know that song would one day be viewed 4 billion times on YouTube, but it's been an honor to show the beauty and some of the usual sides of Tallinn and Estonia. So I just want to say thank you so much for all the love, the support, and also for letting me be here today and close off the night with you tonight. And thank you so much from the bottom of my heart for the love and all these 10 crazy years. Estonia, thank you so much. Now, let's have an amazing time. Let's close this off. You go home, have a good sleep. But Tallinn, moment, thank you so very much from the bottom of my heart. Thank you so much. That was incredible. Yeah. But now, before we wrap up everything, I really want to take a group photo with all of you guys, so please, my guests, everybody please come back out. Woo! Let's get a family photo. Come on here. Woo! Ladies and gentlemen, boys and girls, please make some noise for Korea, Tommy Cash, and Woman Popular. Alright, let's get a photo. For the last time tonight, please raise your hands in the air. And on the count of 3, scream as loud as you can. You ready? Let's do it. In 1, 2, 3. Amazing. Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Alan Walker. Thank you so much. If we can get the sign, I'll try and get the sign, but we haven't had access here. Thank you guys so much. Everybody, my name is Alan Walker. This is that is Robin Coughlin. And that was Tommy Cash. Thank you so much, everybody. Have a good night. Tervis
Kalle Visnu, kas pilti saaks? Kas pilti saaks, Kalle Visnu? Jaa, ma olen. No, väga hea. Mis nimega sina oled? Mida? Mis nimega sina oled? Mina olen Karl. Karl. Jaa, olen teid TikTokis näinud ja suur fänn ja väga toredad videod ja jätkake sama soimus. Hea küll. Loodavasti meeldi kontsert. Eks me saame kokku veel. Davai.